Hello, bonjour, bonsoir YouTube. Non pa mse Dr. Mat. I'm a pharmacist. Mwen son pharmacien. Video jodi am fe se mwen ka pale nou un peu de BPA. Kisa ki BPA? BPA son prodwi chimik ke yo itilize pou fe bol plastik, gade plastik, bouteille plastik ki gen dlo yo ven nan store yo. So, ki dange ki gen le ou expoze avek BPA? Trop. Le ou expoze avek trop BPA, li ka fò fè maladi sik, maladi tansyon, maladi ke, epi tou gen lot maladi tou ki asosye avek BPA le ou expoze avek li trop. So, koman yon moun fè expoze avek BPA? So, ou expoze avek BPA se le ou itilize bol plastik pou chofe mange, epi tou itilize bol plastik pou mete mange le ou fin fè yo pou ka mete yo nan frigide. So, koman ou fè expoze avek le ou chofe mange ya? So, le ou chofe mange ya, chale microwave la fè BPA la soti nan bol la, epi li ale nan mange ya. So, soufan pil tan wap itilize bol plastik la, epi tou wap expose an pil avek BPA la, se kon sa li ka vin fè ou gen maladi sa mwen so di la. Yon lot fason ankon se le ou itilize bol yo mete yo nan dishwasher pou yo lave. So, chale dishwasher a fè BPA la soti nan bol la, epi li rete nan surface bol la, e le ou mete manje la dan, li tou ale nan manje ya. So, yon lot fason ankon ou ka expose avek BPA la pou bon tan, se le ou te gen yon bouteille d'lo, epi tou fin bwel, ou ki te res la nan machin nan, sou ete yon kote ki chou ou bien nan sezon chale, demen si deve wal bwe, mem d'lo sa ankon, ki fe BPA la soti, chale ya telman pil li fe BPA la soti nan bouteille la, epi li ale nan d'lo a. So, le sa rive, ou vin expose avek BPA la tou. So, se sa fè li important, le ou achete d'lo, pa konserve bouteille d'lo nan machin. Gen de fwa Haitien kon achete d'lo a epi tou kite kes d'lo a nan machin nan, pa fè sa paske wap kom si expose tèt ou avek maladi ou pa vle. So, se sa fè li important, ou liye ou itilize bol plastik pou mete manje, ou ka itilize glass storage containers. Glass storage containers se bol yo fè avek glass, gen ki gen tèt plastik, li bon sou jwenon youn ki di BPA free pou tèt la, ou bien tou sil va di BPA free, it's fine because e pa tèt la wap itilize bol la. Tou, tèt yo fèt avek bois. Yon lot bol ou ka itilize se porcelain. Porcelain se bol yo fè avek porcelain ou ka itilize pou mete manje, ou bien bol ki fè avek ceramik. On lot bol ankon ou ka itilize se stainless steel. Stainless steel la li bon, si ou bezwen pile legim ou fin retire li nan chaudière ya, ou li ou mette li nan bol plastik pou pile, ou ka itilize an stainless steel bol pou pile, ou li ou itilize plastik la. Si li getan fret, ok, ou ka itilize plastik la, but si li tou chou, instead of using plastik la, ou li ou itilize plastik la, use stainless steel la pito, paske BPA la li pa bon. Li pa bon pou expose avek li trop. So, m kompran, lot yo ka antijan pi chè, glas a ka pi chè, but li a pi bon. La pi yon bon investisman pou sante ou, epi tou, ou pa bezwen chanje plastik de tan zan tan, paske bol plastik la depil gate, depil pedi koule, waka izle anko, wap oblije acheton lot. But glas la, yo dirab, epi selman fason pou al chanje, se sil ton bil kraze, yes, wap bezwen acheton lot. But selman fason sa, but li pa pedi koule an en men. So, se sa fè li important. Please, pran sante nou an men, paske mwen gan pil maladi Haitien ap soufri avek yo. So, please, pran sante nou an men, investi an ti kob an plis kap bon pou sante ou kap bon pou sante fami ou tou, paske ou pa regretel. Ebyen, sou jen video sa helpful, like, subscribe, pataje la vek yon zami, yon fami. Ebyen, I'll see you next time. Have a blessed day and stay blessed.